Mömö emi ne degen mömö gireşe insan üçün. Bирок ошондо bir tabiindin apası katı orup jatıp kalıp balası ulam çöktürüp apa emne jeginiz geldi aytыңызчы dese hurma daragının özөгün jegim geldi degende. Hurma daragının içindeki özөгü söngөгü jumşak jerin jegim geldi degende dara çıkıp turup baltalap arılap turup oşol jerin maydalap berген. Ошондо koşnası kirip turup ay ne degen jemiş ne degen gireşe ketip bartat degende uşuga okşoş hurmadan dagı apam жүздү kalasa жүзүн кыйганга даярмын деп уйлаган. Жүзүн кыйганга даярмын деген. Ата менен эне үчүн берилген кайрымдуулукту Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kayırımdуулуктардын içinde hiç bir kayırımdуулуктун soğa жетпей turgan bir sadaka kayırımdуулук var. Al ata menen enege berilgen kayırımdуулук, al en mıhtı kayırımdуулук деген. Oşan üçün Peygamberimiz bere turgan tıyının yok, apana jaba turgan joğuluğun yok, atana kiygize turgan jelek çepkenin bolbosa dagı ataң менен апаңдын жүзүнө бешенеңди тырыштырбай, муйруңду чүйрүбөй, жөн эле жылмай тиктеп койсоң, апаң менен атаң ошонун адага семирип жашайт деп атат.